tajulo kay pasata mo sa dosyon kuhami tadi na tutu madol nami bago to na maragto dulot to ng guro ng rubian oras mahami na macalo itabba na mariamu sikat ni na Begitu. tuloy mang si ang guro asatan naman Tasoni banyak. Opung dulu. grabe yang mo musik kami Nabi. tahu asatan na Nabi. Hula-hula nani, hula-hula nopo soalnya yang huta barat, doh huta hayan. Pada lama panamuna-munai, huta hayan doh huta barat.
tohono tutuhami main napuna hela siakangan kita Dusrwata ang maksud namin yan tersongonong ma mulu Dusrwata jumulo ma kami mandok tata dukoni udutu hamu ma duk sidumian non sedama ita mancalo tortorta buari do ramu hamu tok tu si ma tinggal besongoni mau liate jadi noai pedi hamu amang buru nami gabe tulang iya ulos nagat jam dohot si torok rabtu si bahasa atau nami 5 man gabe sadama itu hela nami sada tu bahuku sada tu namar kamarangki tulu sada tu guru obat waduh sendiri tamang beruang borohan nami ni antu anak nasubang ulima sada naik gabe betulang gabe nah, jadi mau lihat mah amang buru di dos nirohat takkan auli naringgani jadi no pe atur hok kamu mah asa aku pak totor habis ya nonan non lau mangulo gabe sama apara duli gue minta sa kan olo jadi gua kamu tuh udah sniper nata sana 5 gabe tulang gabe saya mah tuh era nami pauku gabe baru asing ni kamu memang atur gabe mana deh madu seruhan nami amak padenami baik mana ubang idoi
ima ulos nagajang jala si torok rabui angko mangolo si totimo amat tadi bata jahu bado Gabi saya gajang mau murmu torok manak pinoparmu jadi noai pia para kita tahu dos rata jumolo mahami pasahat ton hata naulia deh sada mahida jadi kamu mana mangkal botak tak oh melihat deh jadi dangau nasian lehet na mau dudung dos roha mau lihat mah di kamu para nami pinok sada kita noai nalau pasahat ton hata nauli hata narenggan tugok paran ni nabur daud tamama kita tutu mandok mau lihat itu makta parking kembasai nama ngaleon arina tiur nama ngaleon hakipason bohita di bagasan hakipason sa itikyon ima marhite-hite tinok saur matu isari matua naporo nami jala tekas to nak kenik pinai uti-ut hatani pai dua ni hasuhutun sumang jujur ngolu ni naporo na titir maranak titir marboru marpau pusia anak marpau pusia boru pitta bangi dua matutu tangyang ngami hula-hulamu sayang kiat matujuluan ni Aryo ditongo samat tadi bata dihamu goparan ni naboru namio at tuang matahasi di dulu isi marhora-hora manukpak bangasi bamasu-masu mamata na bertua di bata di pasu-pasu mahamu saluhun na goparan ni naboru namion lau gabi titi-ati tong lau mamora asa bulun din na batu ni rumah bulunan mabatu ni soho nung magabi na puro namion gumabihan mahamu goparan na ang poso marsinabi hatamu ng kining anong goparan ni na puro namion naso tubuan urat na tugu asima rohane matariwata tong marurat mayat tong bere nami tutoru si bayan na gopas mardak kaya tok tulabong si bayan na jagar marzujungan ya tok tukijak si bayan na sangap asa dapat sa manidok isi dua-duay bintang naru diris dopun na sumorok maranak mayat tong diris mardulu tok torok sumonima di bere nami nasoda pok rokap dobe asa makilat matutusian na daw manggorasyan na jonok tungi bumatong ro sirokap nito di bere nami jeno epe asa firma poki bahul-bahul papat salongan lam tupir nama ton ni musulun na goparan ni nabor namion kita masamat tadi bata mantong nak panamotan asa sahat masudu sahat tok tubot tiang di garas nung sahat taulahok diulahok kamu ada nagok tu nabor namion sahat mahita jumalo panggawi sahat mah jumalo pangkorata tasokoni mah ata nauli ata naring kasih kami yang baru masih di ajar-ajaran kita ay mo bedo duluk mo bedo hukna tersongot dia mamuse urut na mang baru Raja Bulun suang-songoni nang di hula-hula nami Raja Huta Barat di Batikero tutu iman di nomor pikas matong di naung tumolo sari matua dari nang nahuha holongi nami rohamu hula-hula nami hula-hula na poso Raja Huta ayat do Huta Barat Raja nami Raja Bulun langsung mengihut do dia kana tulang nami di bawah kamu do harus kuepir Somongan gatini sikat ni sibuk munak Raja nami dohorong matong somon hatan ni si tua-tua ngapirin na tongkoki bahun-bahun lo yang membuat kagoman pirin matong ton dinami saluhur na dia kaparagil lemong muna luju-luju manang yak kapanamotan laos mangihut Raja nami laos di pasahata mudo ulus nagajang si torok rabu mardongan hata pasu-pasu nasihat Tuhan Raja nami Raja Bulun komos pairon nami tuamu saluhuna tua dopan ni hula-hula nami hula-hula raposo anggia matong Raja nami Raja Bulun asirohannya mataramat tua di bata di basau matong saluhuna kapasu-pasu munai
Tuhami terluwi me itu pinok pernire nang natuwa holongnya nyo. Raja Nabi Raja Bolon. Dia kanau dia kananing dan nabi nasahat mana itu Hami. Raja Nabi di partikero molo petung rohami bersobar 10 jari-jari unduk nang sima jujung Nabi. Batu belas marohani rajai. Amang panggul pergosi. Naing rohami bersobar maradopor raja ni hula-hula Nabi. Hula-hula naposo utahaya do huta barat. Asal baik damang ma gondak sobat-sobat. Inatupan ni paguri ni si Panganom dohot multio tung las marohani raja yate asal honong pasangan hata ni si tua nama doktor asati timatong natin opa golang-golang pangarahuna odik susai dia raja nami akan uliak kanaringan na pinasahan nami asi matong rohani amat tanah wartua ni bata martabata ba matong kita kapasuka-suna soni ma pakai anak pasakai matong hula-hula nami dia bayi mari hamu pasu-pasunai sian gawe niya kanani ulamu do sinurnya kabapamu asa anggiat tujuluan niya riyon asa lomak silut juangin na lomak sobinabuan manang di dia pe hamu atong maringanan tingotong mosabat tadi batamat tong panamotan teno ay pewang turu asa hatani na madalo kuate gabe tarsoni ma raja kami tarsoni nama teh jadi itu surat tadi tenoy pia magpati nami Gabi. asa tinahon na muel tiyo binay itu panguhata bedamang madihami si tiyo-tiyoy baru muda mang matuhasahat asa sahak sabi sahak lah Bison hari siang mainin na boron, rohami bison. Namandog na rohami marabot di rohat di keluarga besar Kampung Bolon. Dok adik-adikku, dot kamang boku, do edakku bison. Dang nagada yang mengada-ngada yang sebagai mainnya. Memang luar biasa dong. Mulai moto maroha. Pati ko nang nawingot siya na puron. Nagtarlubaho na ang ginagawa na puron. Lagyan ito lang ko na. Waktu kalah sono miskeo di pondok. Oma guruku setiap bulan kau sekolah umpai meron odo mempoting-poting kau mula tuta julo bosu na wenon nyona sa mulak kami nakay palwaso na kelabara di sekolah ala nolo di mana sampai jam 2 mulai sa sekolah umpai meron toruson
Saudi uingot sudah ka kebaikan na boron tung peleleng. Waktu kala sono misdeau. Kanga dong ebeng nyala oma aning mabayar uang bertamasya. Udah matu na boron. Na boron bayar doang tamasyaku. Nang mereng udah inodo. Ala cincin dibayar doang tamasyaku. Terus digora ke guru mah akan membayar uang tamasya. Adok magwaru digoraon. Bagi do na boro daw kepenga baik dibayar do naraku mah. Waktu dibalik sekolah tetap do lobi nilai na boro berbalik ongkos lawan mula do lawan mulam setu balik. Ale orang masih pakai habis ni bayar ni. Tiba mana mula kita tu balik nak ada ongkos riba. Roma tu na beron, daun kau semula, daun kepekku, terus kau iya lu senyon. Di mana mula kau titi benar tu aku nainan, nyona, siapa berum, ale daun kepekku na baru, daun titi naki, ima terus nawi siapa beron dan rumah nawi. Nasa tahun terakhir, Allah mau saya lima na puru. Sali benar merasa dirugi ono nau. Setiap buat check up, terus do diganti hari-hariku. Nade ngalwo jauh, dia mana baru, tahun dia mana sulit tenang nado hitang aku. Aku mau tuh malu meniraku nai. Selamat jalan mari mana pernah berjuang. Takar luparan aku deh lagi. Bagi rumah mana buru. Ono disifat aku kau tili urungnya. Umpa jujur rohana. Unang kau tili aku ano isi ono dan niku. Jinau bagi tuamu di son. Sehingga emak malu dan bapakku yang kapangaloni na buruan tuamu. Sabar tabah dalam menghadapi segala cobaan hidup. Sehingga emak tujulono. Lamar tabah kapacar yang muna di leon Tuhan kapasu-pasu. Tujulan narion. Botima. Son partisipasi nani pasatom nani mah anon nasiabatan adong khusus beam ba berseda-seda non tapasa non jak kami pe adong doro akasi anak begin. Nah, jadi soni nang akak keluarga yang kan nami wakili pasatom nani mai di acara nama noktor artinya udah kami tortoronan nodus marwata lan partikian menjal persirangan doira. Gitu, nah, berarti lukok ke pasar tamian noni mulai mai satu tempat ke pasar taiman waktu amu nama jalur persirangan untuk pula pelidikku baru ke tajal menekasa tamu sete. Iya. Baik baik nani. Ganti aku ganti. Ala borak mahani. Mau pasahaton, kolong irwanani. Tu akai enak pun nani on. Pada nong ma tawapat susi. Jesus,
Jolo untuk melihat ikat tuani kalau dilihat do partikiat dia kalau pikir nyari kami si Matuani Boru Marga Sinaga Sian Samosir sebenarnya rohami dusut tulang nadohot ko kami turut berduka cita di parlau dengan tulang nahurjon dihamu tulang nami nang anak nami to parumaid bolope parjong-jong nami anak pudo to parumaid magbaway naman dia pala partikiadon palagi di pinghujung ni taon ko ako laon alay sahat dusudi di Tuhami nado dusudi keluarga besar Sinaga na turut berduka cita di parlau di Tulangon perjolo do anakku do tu parumain di parkohat di Tulangon kalanido tona senaka keluarga sudi lucu-lucu hamu anakku do parumain dung di perkohat di Tulangon maradok po naka hula-hulat ta tapu golong dia mau keluar pariban gugoy hamu martangian ido na boy do nang namanya dia bang dia pala iyon dia matututuhan namang goki paso-paso na to hamu di tulang nami tapu golong tulang rodo hami mapuas sakti nami di pertua di tulang na burjol rogonong matutusong na nilo dia tutua titin main na ng ginaupa golang-golang mapangarabot na o tingso sa dia na pinatukan namin yung amat tade batama namang goki paso-paso na tuhamu kurang lebih pa doon namin panako sa mga pinatutuan lata anak na po sa doon kami nasopo do bigya tata sibubuti hami, buti matulang sa pugulon. Si Matuani Boru mga kapasarihan, naro siya pagsuburan. Pagdulo doon namin, turut kami berduka cita sa dalam-dalamnya. Ala ng Jumulo, dahil nang nausar yung lakon, tumuha pagtuani. Ang mamahitikan niya tak. Do, mga napagtabak na doon ni Bata, sisuhay do, na pasyaw na takigalulo. Jadi itu sebelum tempat jogong nami dia murah dari jauh nami tak pegurun sesuai peliboru naro siap perseburan nak buat bayar nama sohni lorok apa kian dia ka nama sah
Jadi dohoran nami lugobi matu anak nami do to paromai ala hutangi hokami nakiti zurugoli sampai utikion ujung di dohor jangan lobe tubat anak kon nami do paromai ali maridion nak inu majumole do kon kahudahulai marga seri pari do ang dia ma mahite tayang di hula-hulai sang di ma di palo meo de bata anak do orang do di anak nami do kita bermain sebenarnya nak do kali mungkin alai di sudi nai di bata do na mutul jadi kali di ho anak ko hasia do to komai kabujuor martanyang ko di bata iot po dan si sonon itu hodok ketua muda dua malangi sehat na buju marhula-hula ilo kalat na kaya malangi se na buju marbun ilo kalat na malangi se na buju marhahamarangi marungat ilo kalat na nasanga agabeon hamur awang hasanga ilo na tabas bisa dari opini portor tidak inangaon ilo na talibu rosu dia kasih lo na daw ka todok wala nido na tapos kita disudi agabi kamera kale khusus na to anak ko kulo bermain saya dipalma tama dia mo asal mar waktu to mar tugi jak temu to sur na dion situ bo na anak ko ko ina tangyang nami pakana to rasul bumori tangyang ka hula-hula jadi soni ma doan ka doni ma dia mo hula-hula na tapolo to soni pe haron nami ditikyon adong do bo kami songon sabti nami ipatuat din ang otok so dia menubok kami saya si marwan di pason dan tentu na titi so mahulong na suruman so dia pinatupabok kami sa sabti nami ang urupit ang mga hula-hula nami saya nang itamaso nga di batagodang mapinasulit Maju. jadi so ni na kuama ita nami mungkin dizombok kami di so mga sinatuan iburo sinaga pasaribo doktor na tua berkasih dalam nami di matayong tinatang dia masube ipaparan ni inang nami on buidos transida pasami nami na sisong kapan ikaw betul-betul sa globian ala nini ko sa atong nami masibla nami at tinibaran namin songon na mga rubyak kahula-hula nami on ay mga pagpusin na iso pasapos Bila kamu jalan mengrupi kami, imam itu di situ suara. Angkia matung tangan kami, sakami ulang-ulang. Asal lomak semua jual, lomak semua kabuan. Dunia biamu amulai malaka, tu si matung laporan pasaulian. Asal kia tangan kami, gabene ulang-ulang. Sini rupunawan muna, lupawan nyamatan berdua di bata. Oke bang baru, lalu mahami, pasahaton. Lima orang sebentar di do ulus mengarah lima amang moloi pasama kita mau musik lapa satu orang sebentar di do ulus tu berulang tambah musik na
sobat tusi. Mapar musik nami. Tapi Dibanding dia dong bernatio itu apa panatapak karena dia habis itu tas pedo batu asal. Estoy
aturut berduka cita daw di parmoding ni Opong Ariel Boron. Inong ahit awalongi na berjoleh Tuhan kami berpanggil sa perangkat nagori di hamu keluarga lumut pinaparna iko marsada ni roha do hamu tujulan narion. Ako sa rohaku di hamu di bulin niari iko totondo bigan nami di rohamuna dame. Sama nero de matuma emek bulung ni jor di petan bulung ni mane-mane. Osro waktu sudah pinopar ne pung Arielon silok hata tigun. Naik ko totong siwan hata dame. Saat ni solo besahat terbuatan nang masalah ina ukorel menjalak adat nago. Asa sak mah mu pinopar na tumang bagian sah manan kau akapar horasan. Sorry mana sen pamal. di hamuna pernah asudo. Galbe galbe. Masa luhut dan asal hulu-hulu muna tulang muna. Saluhut nama namar holong niro adi hamuna. Pasahat kon pasugabi pasu horas tu hamuna. Agi matutui di bita-bita nami di tamiang nami. Peok ba di bagas sarwa hamuna. Asa boy pakai muna di mana muna seda bare. Asa jumpa sama nata di nabatu nomor dekot. Sudah kahata pasugabi pasu horas di masa namar holong niro adi hamuna. Agi mai abing mai di abingan muna. Asa apu mai di apu muna. Jujung mai atau di sima jujung muna. Asa jumpa sama nata di nama tu nomor dekot. Harbang adu darat tu hutan tangga balatu darat tu jauh. Atau pengabian perhorasan. Nah pada saat ini nama holong niro atau muna hula-hula muna saluhuna. Apu amat tong hot kartuan di jabu. Matu Tutur kuina dur teo ina lote. Atau pengabian perhorasan. Nah pada saat nama holong niro atau muna. Sana bela muba saluhut nama onang base. Asal lu ditemu tuh tiap di tiga ras. Tapi saat nodai nama perbadan persosok ini.
Tujuan saat pada teman kebiar saat matukar perlasan. Matutu. Bebas tidak dimahami. Tuhan, dahil suang-suang ni korok ni gula-gula namin sa loob nasa kijang sa tutoro. Mula ni gulang naluhan namin Tuhan mo, dinarohan mo maniroy-roy kami. Diyan lang ngayon, hatapaso-paso Tuhan mo, pinagpar ni Day Nangon. Siyang gilma hatapaso-paso na pinasarang po Tuhan mo, apa may tutuloy, turingan namin, tuwag may tulang namin. Jadi, tunggu sama ni pihak ada pengapun, na boleh dipasang kami, siya boro ni Day Nangon, pausok-usok kamu may dibagas kamu mau lihat di mana kita selalu. Di Dewata Jawa Patingan Besai. Kami melatih kurang mau masa kami. Tu Raja Parhuta tarikat nami. Ale-ale dot aka umbar jabu. Tong Sony tulang nami. Dot atau bulan nami. Manau ulah sian tepator untuk melatih kurang doang kami di peni romuna do tata pasu-pasu di kami puparan ni dari namon sanggen mahoti di tolongan ruang kami saat sama tuat taman masuk kemari Ada apa masih dia pada butuh apa? Mari jajetan nomor 334. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Namangolu ikon mate asa tung denggan muse. Yesus Kristus dohot warni to di perbadia si langit dohot panon amin. Audo haheheo dohot hanguluan din na Tuhan Yesus na mangululuganok na porsiya watik pemate ibana jaladang mate be ibana rodi sa leleng nileleng na mata yang mahita. Ali Tuhan di mata amanami na di banwa kicang na sumarmula na sumarujung dohot ay naso sudah doa kataomu alai lamoru jalan lam sudah doa hal nami di tanah orang jalan hatok do habi lau saltu sian hasiangan orang somoni nang dengan nami onong jilomi tuari nasora sudai dengan saltu sudai ngoluna di tanah orang jalan nunga ditinggal hosaluhut arta naulo burdi sai paingot mahami taringot tuhasu sudah di muhal nami asa hobas samilau masuk ku ikanan na pinaladeng jalan asa unang tarsongkot kami bolo roho bajo kami say pahot maha porsyon nabi tuho asa marhiras ni rohami meninggal kon inganan partakolan aku ni apuli marohani namar saktison ima akadogan ni namateo akatodongna akka ale-ale naroni sudah nasohot tulibana asal nama dele na sila ala di sitaw naman say tay di jaladoku marohani hamiyot tuho asalan balu rohanami diinganan nasonang nila pungti ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin.
Atani di mata lahoman kuli hamu di permodingi dainang na dua-dua Dido di Rom 14 ayat 7 satu ayat siang. Ay galuk kita dan mangulu di dirita, jalalaos galuk kita dan mate di dirita. Ay mangulu pehita mangulu di Tuhan itu, jala mate hita mate di Tuhan itu. Asa mangulu manang mate pehita tongdo di Tuhan kita. Ay ida usahin na mate Kristus jala mulak mangulu asa ibana Tuhan yang kena mate nang agka nanare. Uriari hatta talumori hamu inoparina tua-tuaon ommadikina ujungna hamu saluhna nang agkadonganna madua manata pardopahatina tua-tuaon jala takas di baru-baru kamu dong 3 hari alat lumba pula kibana pada foto Tuhan na sitok ibadah jala saut ma hatani di bata napai ngot ko tigaru akan apa siai iko maruju do salu somon alugo na bangun gusto ang bocol mai somon bunga-bunga na mager bang tikimanogo jala marus di Botarina Somonido Mogunta 235 ayat sada. Lo asau asalau tu Jesus kutunada. Ay malungun doro aku madapoton de bataku asa di lambung na. Mate, yes marohamuna. Di pasu-pasu Tuhan di bata maholau luar dohon lau bongo. Olah dion rodi saliling na. Amin. Itu tuh mak. Marende. Itu tuh mak. Mari dehitas yang 155. Holong doroha di debataku holong rohana tertong dia. Ay di patupa doha
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sonang mamodom ho na martuai. Sonang mamodom ho na martuai. Namaradian sian ulauni. Naniulamu di hajol maun jalan namangi hut-hut. Naniulamu di hajol maun jalan namangi hut-hut surga. Ali Bestiana Borusianipa. Siatano do parmulan ni dagingmu mulak may gabetano. Alay Tuhan debata naman opaho. Dohot Tuhan Jesus Kristus na paluahok ko siya dosa. Dohot tod di porbadia na majoho Tuhang uluan na sorasuda. I mamangaramoti orbuk ni bakem paimaro ari parpuli. Amen. Ay pala Tuhan iman na tuat sugot siyan banua gijang. Matole-tole mardonga suara ni situan ni suru-suruan di debata. Dohot mardongan sarune di debata. Dumihehe majumulo akka namate akka namar hite Kristus. Amen. Marinde. Maredehita siang buku deta nomor 328. Domu sepamatakon, domu sepamatakon siang tanomanon. Domu sepamatakon siang tanomanon. Suang bangulu baenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Pinasaha ma tu keluarga dohot situan natorok madda butano di bagasan tatan ini. Puji Tuhan, mari edita nomor 347. Son masih paidaan. Saya masih paidaan dona persei dung sahat belakana Tuha sonangani
Tuhan sonangani. Soy masih paida andona porseai dung saat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani Martang yang mahita Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang Odo debata na punahami rodi sudi gulu nami Selehom mahiras ni roha di hami asamarlas ni roha hami pahimahon Yesus Kristus Tuhan nami Sahat tu tangamu matod di nami dohok daging nami Asonang lilu hami di ujung di ajal nami Selehot tod di mi manogu-nogu hami Asa diramoti hami molo ulus sami Rura ni linggoman ni hamatiani Asi maroham Sai pamasuk mahami sogot tu hasonangan na sunding gani Amin rak mahita madok tangyang nanyajarhon ni tuhatta Ania manami dari banua gijang Sai pinarbadia maguam Sai roh maharajaon Sai saat malamoni roham di banua tomon Song na di banua gijang Leong matuhami sadarion hamuluas siapa Ses ramadusanami song panisanan Idosa nidongan namardosa Tuhami Unak kami tugiho tu pangujunan Malua mahamis yang pangago Ay horo na punah harajaon Dohot agugon Rodia sangakon sa liling na Asini rohani tu hatta Yesus Kristus Dohot holong ni rohani debata amatta Dohot parsauran ni tod di porbadiama Natoh tong mga ramoti hamu sa luhut na. Amen. 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 Pinasahak ma tu hasuhuton lau madukata.